سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, stadsbezoek. stadsbezoek. د ښار لیدنه. Is de markt zondags geopend? Is de markt zondags geopend? آیا بازار د یکشنبې په ورځ خلاص وي؟ Is de beurs 's maandags geopend? Is de beurs maandags geopend? آیا صرافي د دوشنبې په ورځ خلاصه وي؟ Is de tentoonstelling dinsdags geopend? Is de tentoonstelling dinsdags geopend? آیا نندارتون د سه شنبې په ورځ خلاص دی؟ Is de dierentuin 's woensdags geopend? Is de dierentuin woensdags geopend? آیا ژوبڼ د چهارشنبې په ورځ خلاص دی؟ Is het museum donderdags geopend? Is het museum donderdags geopend? آیا موزیم د پنجشنبې په ورځ خلاص دی؟ Is de galerie vrijdags geopend? Is de galerie vrijdags geopend? آیا ګالري د جمعې په ورځ خلاص وي؟ Mag men foto's maken? Mag men foto's maken? آیا تاسو کولی شئ عکسونه واخلئ؟ Moet men toegang betalen? Moet men toegang betalen? آیا تاسو باید د ننوتلو لپاره پیسې ورکړئ؟ Wat is de toegangsprijs? Wat is de toegangsprijs? د ننوتلو فیس یا بیه څومره ده؟ Is er korting voor groepen? Is er korting voor groepen? آیا د ګروپونو یا ډلو لپاره تخفیف شته؟ Is er korting voor kinderen? Is er korting voor kinderen? آیا د ماشومانو لپاره تخفیف شته؟ Is er korting voor studenten? Is er korting voor studenten? آیا د زده کوونکو لپاره تخفیف شته؟ Wat voor een gebouw is dat? Wat voor een gebouw is dat? دا څه ډول ودانۍ ده؟ Hoe oud is dat gebouw? Hoe oud is dat gebouw? دا ودانۍ څو کلنه ده؟ Wie heeft dat gebouw gebouwd? Wie heeft dat gebouw gebouwd? دا ودانۍ چا جوړه کړې؟ Ik interesseer me voor architectuur. Ik interesseer me voor architectuur. زه له معمارۍ سره علاقه لرم. Ik interesseer me voor kunst. Ik interesseer me voor kunst. زه له هنر سره علاقه لرم. Ik interesseer me voor schilderkunst. Ik interesseer me voor schilderkunst. زه له نقاشۍ سره علاقه لرم. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Stadsbezoek. Stadsbezoek. د ښار لیدنه. Is de markt zondags geopend? Is de markt zondags geopend? آیا بازار د یکشنبې په ورځ خلاص وي؟ Is de beurs 's maandags geopend? Is de beurs maandags geopend? آیا صرافي د دوشنبې په ورځ خلاصه وي؟ Is de tentoonstelling dinsdags geopend? Is de tentoonstelling dinsdags geopend? آیا نندارتون د سه شنبې په ورځ خلاص دی؟ Is de dierentuin 's woensdags geopend? Is de dierentuin woensdags geopend? آیا ژوبڼ د چهارشنبې په ورځ خلاص دی؟ Is het museum donderdags geopend? Is het museum donderdags geopend? آیا موزیم د پنجشنبې په ورځ خلاص دی؟ Is de galerie vrijdags geopend? Is de galerie vrijdags geopend? آیا ګالري د جمعې په ورځ خلاص وي؟ Mag men foto's maken? Mag men foto's maken? آیا تاسو کولی شئ عکسونه واخلئ؟ Moet men toegang betalen? Moet men toegang betalen? آیا تاسو باید د ننوتلو لپاره پیسې ورکړئ؟ Wat is de toegangsprijs? Wat is de toegangsprijs? د ننوتلو فیس یا بیه څومره ده؟ Is er korting voor groepen? Is er korting voor groepen? آیا د ګروپونو یا ډلو لپاره تخفیف شته؟ Is er korting voor kinderen? Is er korting voor kinderen? آیا د ماشومانو لپاره تخفیف شته؟ Is er korting voor studenten? Is er korting voor studenten?
آیا د زده کوونکو لپاره تخفیف شته؟ Wat voor een gebouw is dat? Wat voor een gebouw is dat? دا څه ډول ودانۍ ده؟ Hoe oud is dat gebouw? Hoe oud is dat gebouw? دا ودانۍ څو کلنه ده؟ Wie heeft dat gebouw gebouwd? Wie heeft dat gebouw gebouwd? دا ودانۍ چا جوړه کړې؟ Ik interesseer me voor architectuur. Ik interesseer me voor architectuur. زه له معمارۍ سره علاقه لرم. Ik interesseer me voor kunst. Ik interesseer me voor kunst. زه له هنر سره علاقه لرم. Ik interesseer me voor schilderkunst. Ik interesseer me voor schilderkunst. زه له نقاشۍ سره علاقه لرم. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.